Sposobnost manifestacije lahko opišem s primerom iz kmetijstva. Seme je tvoj cilj, je nekaj, kar si ti želiš manifestirati v tvojem življenju. Tvoje telo pa je zemlja. Če je tvoje telo nerodovitno, potem seme ne bo vzklilo. Zato je tako pomemben, da svoje telo dvigneš na višjo vibracijo. Mi tudi ne moremo narediti preskoka v 4., 5. dimenzijo, če ne naredimo to s telesom. Zato jaz vedno učim, kako telo opolnomočiti, da postane plodna zemlja za vse tvoje cilje